Kuri na haho gicigo kia Meru-Eshi Kajiado ya irathiro kurumirira nyamu cia githaka kuiga mioyo ya arutwo hatikaini. Thukuru wa muthingi wa Erkilunyeti uria uri na arutwo 200 niguo riu utwikite mucii wa nyamu icio amu ituraga kuu ciururaga undu uria uthararitie kalenda ya mathomo na njira nene kuona arutwo matithiaga thukuru toria mabati. One of the major challenges we have encountered at our school is the attack of the wild animal to our students. So the students are not able to arrive in school timely simply because they cannot be able to manage the challenges between the conflict between the wild animals and the students. Watoto wanapojaribu kuja shuleni wanapatana na ndovu njiani. Wanakuja hapa karibu saa 2:30 ndio wote wafike shuleni. Kwa hivyo tuko na hiyo changamoto. Pia wanatoka mapema. Juu ya hizo wanyama ikifika masaa zingine tuseme saa 9 wanyama wanaanza kuwa karibu na shule. Kaingĩ rĩrĩa nyamu icio nyitaga mũndũ geni ciĩhurũkĩire kĩharo-inĩ gĩa thukuru ũyũ na rĩmwe cikambĩrĩria gũkĩrania mbere ya irathi na kuona matirĩ na ũhoti wa gũcingatithia matigagwo matarĩ na wĩki o tiga kũrũgamia mĩhang'o ya mathomo. Kitoka shuleni inabidi mzazi kwanza andamane na watoto kitambaa afungulie mbuzi. Wazazi wengi huku wao ndio wanalisha. Wazazi wanatoka kwanza na wanafunzi nyumbani na waleta mpaka shuleni. Hao ndovu wanasimama njiani. Sasa tuko na shida mingi sana. Kuna watoto wamefunjika wakikimbia. Tuko na shida sana ya wanyama. Za zile masomo ambayo walimu wanaweza somesha watoto hawapati. Juu hawezi kuja hapa asubuhi, hawezi kaa mpaka jioni juu hizo wanyama. Matokeo yetu hayatakuwa yanafanana na ile hali tuko watu wa sehemu moja, Kenya moja na hayo yote mengine. Kwa munyaka mwega gikundi kimwe gitari gya githirikari ni kironire mitangiko iria iri thukuru-ini uyu na maramekirira rugiri rwa thitima arimu makiuga mari na matanya mathomo ni megucokereria wega ica ikuhi. Suluhisho hilo limepatikana kwa wakati mwafaka na tutajua ya kwamba itakuwa fursa mzuri kwa wanafunzi kuendeleza kazi zao shuleni. Thukuru uyu uri muhaka-ini wa rũriĩ rwa Tsavo na rwa Nasaru Olosho arimu na aciari makiuria rũhonge rwa KWS kuramata nyamu icio niguo kugacirithia ũgitĩri kũrĩ arutwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Waithĩra wa Kĩhara.